Young Lai Association Golden Jubilee lom nakal meka Bethel Veng Branch OLA longtlai chuan an veng chunga khosak harsa mania in satheilo an saksak mek Bethel Veng hian voin khan in sak natlang hi khotlang huapa kovin achung achuat le khoitur poimo omapiang an boi puya natlang a hian mi zabor vel an thok chuaka natlang hi nili emo ninga vel an nei le chuan lua thein an zo fel thei be sei ani in hi adung fit som ni pali awang fit som panga asam tai pasak ni in Bethel Veng Branch OLA ruai tu te chuan OLA Jubilee puala khosak har satana in sa chun ni anin riat thu soin veng chung le pon lamatanga an mamo rang puitu te chunga lom thu an soi Young Lai Association Golden Jubilee hi kumin kumtir lamatang khan kong rangin lom chho ani a in fiam na lam hoite namziarang pholang thei zai le lama inti siak te inti hlim na lam hoite wantlang dana thil tha ti nan ten Golden Jubilee lom na hi kalpui mek ni in alom na pui ber chu kumin November ni som pakua tanga ni som ni le pakhat khian longtlaya nei ani ang Oleh hei kihi bila dem ruat puya tania Bethel Veng wele president tania tichuan hei kumin hi wele Golden Jubilee ani angin Bethel Veng wele tichuan in sak tha kan tia yang pha kan han la voin hi atho nga na ania hei hi kan thlenchin ania tichuan a VC lamtele khotang nu le pa kan tho ho na tha emema voini tleng tiang hian na tang hei kan phung khoma pathian le min pe te zara ani puitin ve ngai po kan be se katani tichuan hei voini a kan media lam te le sioi le lam kan foi tu te le chanchin bulam mi te in ron tel puya kan tho te min ron en puya chunga kolom tu kan soi mol ani